Y algún luna pasada, el Colegio Urbano pone como meta país el porcentaje de estudiantes que gradúan en escuela secundaria que mira 80% de alumnos de HAVO y 85% de alumnos de VWO recibirán diploma en año académico aquí. Well, para motivar, nada tiene ánimo para estudiar alto y ayuda a estudiantes a enfocar en el futuro. El Colegio Urbano ofrece su examen claro algún luna pasada y por mi sesión un motivational speaker, Mr. Monica Koch, quien presenta el tema de Failing Forward for Success. Encima que apenas 24 días promete el último periodo de testing, que también promete el examen final. El instituto invita a estudiantes para una dos sesión con Monica Koch. I Can Do It. Está conocido como facilitador certificado de leadership. Monica Koch está haciendo investigación y está adaptando su presentación al carácter del público y a meta. Ese es el resultado de sesión con un candidato de presentación audiovisual combinado con experiencia y tips útil que capta y aguanta a atención de jóvenes y te queda de un pensamiento por bastante tiempo. Bom, hoje tem uma apresentação de dois, o Colégio Urbano está probando de motivar teenagers que têm no laatste jaar, studenten para lograr para slag, personen que hiezen slagingskansen in zaken. Dus we hebben met tweede session kunnen, die 2 horas, uiteindelijk para motivar para não give up, ja, personen hebben 3 SO's caben na die mas bevalte examen, e para toch seguir bij die land, die hebben samen bij basta deep thing, failing forward, dus orabo koos nang nota bij mane eta, awe nos tabay hoop mas de uplifting van just move on and do it en doen een example. Je koos ko ta differente uiteindelijk die lectura ko met de haze ko comparar die otro met die hoop video denje. We hebben het gemerkt, eind oktober, begin november heeft ze dit ook gedaan met onze examenklassen. Toen hebben we een enquête gehouden en 60% van de leerlingen zeiden dat ze er werkelijk wat aan hebben. Dus vandaar dat we door zijn gegaan en op dit moment komt het heel goed uit, want het is net na de SE3-examens. En ze hebben nog een SE4-examen te maken en een centraal schriftelijk eindexamen. Dus wij geloven erin dat dit toch een bijdrage zal kunnen leveren. Ja, ik heb al een aantal leerlingen gesproken en ze vonden het heel leuk, heel interessant. En ja, er zijn er altijd die zeggen van ja, het is misschien niet helemaal hulpzaam. Maar de meesten zeggen ik heb er echt wat aan en ik voel me weer gemotiveerd om verder te gaan dadelijk. Ook al sta ik wat onvoldoende. Dus ik weet nu, I can do it, zoals Monica zegt. Monica Koch concluye que tips en clásico, pero siempre es importante estudiar todo día, que de focus come bon, dormir bon, da trempan y siempre espera que lo tenga reto. Es un hobby bon que motivar estudiantes. Y mira que es un hobby bon también para motivar el maestro. Pues, está juntos, no logra. Los estudiantes.